Ya, halo perlok ngai ke belai pi we bro saya sempat hak neka blog channel ka jonga te menta ka singi kade ka singi sejan bat kala de ru ka tayau ka ba ka tayau le jeng te ngal ade ban kre ngan le phai na shale yeng te ngan sapan iru pi ya kalenti ya kendiat bat kumjuru ngam so syagre kamet te menta ka singi te nga try ngam hab ban lecture hospital ru ban pen i ya ladi te kini kaparo jonga kala de ban ready kala up yang ama te nganget nga company ye phi te kini gede ka tiar ka jonga kala de ban bu ma ngara tangga wega back sawan pai yang lamon di ma te okay to support ta kadang khoj kaparo nama dang suan le servicing men hakato ma te nganget phi i ma perlok te okay, dang ini bang hadu bekut jong kenika blog kabam nakasi.
Jadi ini ketika serok dan demi ada mentaruh di empat sinar ya. Kadang long kecil lagi, tip lalu gini sinar. Ini ketika serok kacung ni, baik titik sendiri. Sandalor ketaruh git pekung penet. Jadi perlu menemani dan ni apa istilah kemat baik dia lelah dan kidak sinar cenor mah. Baik yang banyak. Perlu gini. Perlu ada yang mau. Wow. Perlu. Iya ngadan ni mentah. Ni ki breu station meh kidang ya tongdok te ngap ni pi kendiat. Iya ka. Jengki. Wow. Muja kaya tongdok mah. Ni. Iya yo nem. Iya try ai tei vậy. Tei con. Kini kita ya tik mah kena ketika gas pipeline. Ngam tepat balai ke surok mentah haduk mentaruh empat dendak bansina. Kenika surok jongi mah surok kemudian jongi empat dendak bansina haduk mentah. Tip lanukin sedang ya kenika surok pat ngamlak ban tip bat supuk mah. Dia ngalapit naduk na nangpo nang tay haduk mentah sidu sini rompat dendak re. Datang ini apa yo lese station kemat sya umdan yo lese ladan mo. Jadi okey ngan seperti pin dalam poi sitai. Dang syu pendap beda ka kendau wet dan dak ai ra. Okay. Ting lapoi sidu syam dan handrai empat idak re bagi snai kenika surok mah. Tip lanukin sedang kata rom lawan tip. Lapoi ni hamen umdan. Kadang sakom juga hi. Nadu pengiwan nadu nang tai ngalap ni pi. Kendiat mah. Te adu hang ne mentah umdan ai ra. Tip kejengkular ta kadang benai Januari tip Januari next year terai okey dah nya lapo yang perlak mentang-mentang lapo yang yang giat hat
Keba. Hả? ठीक है. Pencis ya? Dia duduk. Ai seduk. Lamsa. Lamsa duduk. Uja. Cur dia deh. Salah. Tangan pet artli. Cepam. Tayong. Okay, blok. Tangkup ni ke blok ke bamdakas ni. Tela ada na pedang yung ibang point mai hakni ka channel ka jong ha. Sabah subscribe, share, but like. Te hadu ni kedua yang ha ka wake ka video. Okay, bye bye and love you guys. So ting la poi siang la khanjang bam Joshua dan jur Pashor no nanta rembai bekerja sudah di ni perlok dengan bam Joshua di oke ngan sa peti pi mo wantang ini kindiat dan iya ya oke perlok Hmm.